Bat video ang ba ambet ban khang yaki officials banrung hangnai. Piso ko na kipay ba? Kanai kacaka kadi chong na di chong amal na di chong kusinong. Ngim kwa syu ban yakrian ladaki kwa ban play kani goblok. Kidang kam man ai dak kacing tho na pangi kusinong rong ai dak kacing tho. Kamdi dak draft kabadan haba ka sekretariat. Kaba kadan tang ka signatures, kaba kamdan ka tarik. Larana kaliang jong kasi NRD department kakwa ban play kani penbiang ya kajing dawa kajong ikasinang lem komta ngeno maila. Kahok kajongi kabalang genuine kadan ka disparities hakabaydai ba ka disbursement hablok ka sarkar kamtre ban penbaik ya kata. Kipay ba subha wadia syang rasa krau syang bay hasurut dawan ki MLA baki ministers wanom sya bandrung lakalong dagakali lana dagakcap apo au khatsau terek ubna Julai arajar khat nyau wat penman kamkai wat penman kamkai ko sarkar wat penman kamkai ya kaso skular ka pilai soi bat ke darbar senong timut yang i pai pak jong senong badi bobiet nyembit ken mau nyembit. If you don't respect, how will you expect us to respect you, man? Haga arpu trek unaitung arajar arpusan nakaliang ketenat CNRD kelebo ikasi menpe thamai ke office trekam jong ke CNRD blok Amokpat. Haga ba menteri ketenat CNRD weti mondal ban menteri sarkar ubolong ru MLA kathan uba AL hack kinlong ki kongsan hagani kesni. Ndagani kejing temu kelop pulam no adien managaliang kinong song kamaupat lami pat ba ban penpau kejing persya. Kani ke CNRD blok bathamai kepada nak kesong maupat kadai kebelawan manbo mau nong rem do menteri rang ba rem kejelau Dr. Mukul M Sangma hak senam arajar kan nyo. Bat kan kentup ke pentorong kra panong thamai constituency bat kat tu kani kisnong ki bahap apok ke mauren keneng blok. Habakran bat urang ba snong uba juda walang. Biya tu ba kejing mi ipat ba ban persya kelong namar kejing senap menti ke sarkar kejing dawa kinong snong. Bat kini kejing dawa kilong halor kejing tongkam permanent ni kisamla kesnong bat halor kejing siu ketulap ke babiang. Uli tu benaduk kesenam arajar kat Rio nak kaliang ke sarkar kelarai ban penkhas usyu ke CNRD blok hagi distrik Boper. Bara bagi sarkar kelawan ra akan kejing terwa dak baklut min CM kila IA ke jaka ke bahya lai akar. Bat kat kum kejing keluar MLA hi kelong ban pelat halor kayo kami jam kinong snong. Kumta kakat sau trek unaitung arajar ka nyo kle soy ke sekolah bar kakat prat trek unaitung arajar ka nyo apo ke jingelam u Dr. Mukul M Sangma ko menteri rang ba hakatu kepor kilawan ban bo mau nong rem ban play ke blok ke bathamai ula benrap bakat nang yat kisni kum kasnong ka kwa ban pensngo ki katto kani kimat ke badan kam sya ke sarkar kumta ka arpu artrek jemang arajar arpusan kilalet ban pensngo kani sya ke sarkar nang baka sarkar kan ai ke jingpular ban pens kami ke jing dawa. Nderaikat hadu manadai kapor bagin kliru kamdan kanu-kanu kejengkular nagal yang kesorkar. Uba walang ulong bagasnong kakwa balada kesorkar kam aswai kini kejeng dawa. Kasnong kan empat syak ban pli kini ke blok batmai bat kasnong kadawaru bagassorkar kadiban air kejeng to alor kini kejeng dawa. Gatu kadra kwa mensyai hikmat ipres balai bafulian hikmat ipres ngini di balai bafulian. Who are we and what are they?
Till yesterday we are waiting. Nakaliang nga jongi lay dang gidify ga dorbar man yarum lay. Ha? Nan apoy hang ni ka ulah rendang ni pinle akum no. Sebelum yang ni beli 6 step kumpul, dah dia poin tamu 6 step ulah tak berdipa. Di, kani ni batah lor kani. Ni ngambil tak pelung kena. Batah lor. Kala ke nadu kasni ke banukong nadu kasni ke banukong ni yong ya penbaik bahaya kani we don't want to become a statewide issue mentadi holong kasni white issue now ki press kidan pangi ngin flash lo na ke benta ki disparities ki badan habrok san kin utali ki siana di Namarkat kum kacing tip kacong ki babun ma ki plok ru ki mat ya kum kali kacing ya tang ba ndon re mano ban pen krian na ka benta chongki bar habangi krian ba ki officers ye kanai kalong ba nadu ki engineers nadu ki MCS nadu ki IAS nadu ki kerdan ki ba per ki kategoris ki ba per ki don la kacong kasyatri te kanai kadi kacing ele ombat pisia ki nong tre chong kamo par sinari blok Henry kacing ele kacung ika shilong kalong bat ki he ki bashim ya karai hanti pos sekretariat na kabenta kacing bet kacing biang kacung ikum ki nong shong bat hakabanga ya krian bat habanga krian ya kani kabenta ngam sim krian tang na kabenta ka interest chong ki nong trai ki batre hapo chong kabau pat sinari blok Henry kan longru ka kubor na kabenta ki nong tre ki batre ha ki CNR blok Chong kini kisan pun rotulay, baksan pun rotulay, kabadang tamay, kabamela katay katayo, kabaladiap, kabadang pli, bakata kalong kablok chong kamawati. Katawi kalong ba? Si right from day one, kata kalong nadu arja kanrio. Panagalian jo government kararay, ba kan kasu ikini kisian nadi blok. Hagi district iba pe. Ya ba nakalian jo ka government lembaga CNRD department kelawan mengapuskan nasional tinggi daga bakulu mesin ngila ai ya kan ke Jakarta ya kan of course dia bangi ai kata ke Jakarta kalau ba kakum ke commitment ke jong emeliru kalau ba en plilat na kabenta aga bede kayo kam yo jam kena dia lo jong kata kan rem khaswai ka bangin ai ti kalau ba ye lai don du ya ka agreement ka bang lai sai kata kalong ka agreement ka balayasannya ka khatsau tarik teh ka khatsau tarik Julai arajar kanyo tinggi layasannya kata ka agreement bat haka khat pra tarik Julai arajar kanyo ni hapo gajing alam jong Dr. Mukul Sangmau dong si ama dong por jelawan play wan bu mau nong rem na ka bentakan ka mau pasien ari blak tinggi kinong soslong da gajing kemen Nila ay gani Jakarta daga jingmen hiru aka duka kap pratrik ni daya kangslong. Barbaro nadu gi volunteers adu man penbiang gi traffic kani gatai ringkat bagi traffic police ni dabu gi volunteers juga sino. Te Henry kalbala nang ya kipor tingi ngisem. Ba kidon katu kami ki isu sia ko bangi ha Henry saswa bana kalian juga siana di department
kan shift ni seka permanent campus naga benta ka jitri campus jongka de ka issues kalong ba haga bede bakani ka job security pat naga benta ki di ka ki kena shinong giba ka kum ka agreement ka bangladesh kadai ban kalian jo government kadai ban ai ka commitment namar ba balai ni seyo i hakimi ki benta kalong ba anda lawan gini ki applicants ni ki aspirant bela pass naga DSC tibokli iwabun ki syakandang tingim kwa bana kalian gajongi kumbasno baka security jong kini ginong tray hapo block kanlong tangkumba prapu kandaisni namar haman la ka prapu kandaisni ki haban renew ya kataka order ga jongi jadi halor jong kata kalong ba nyong ba nakalian jong government kadi ban ai ka government ba kani ka baha ka balamang naga bantaki ka national namar ngi pan bitay garit pur the rest kata ka syong haka eligibility jong ki nong apply de kata gari gawai baka baar pakalong haga bedi baga jingsiyo ka disbursement de ka jingsiyo ngi shem kalong ba kadang ka disparities kidang gibayo balai hajar kidang gibayo adriyo hajar kidang gibayo pra hajar de tang menchim sinam hi kidang revise de bar habangi la pej ye kani ka benta ka baki siyo gini ginong tray hapo jongka mau vaksin adi blok bakani kam nom apply ka baka jing dawa ka jungi kam de bangi dawa tang nagbenta kini kinong tray hapo jongka blok and kalong for the steerway bakata ka syong ka jing sta jo government kan le kumno nagbenta kini kisan fundu ni blok de kalong bada kumno kade ban long atpar lane kade ban yarang kat kini bat ka minimum wages kalau ada ban notify haka kasau tarik Januari arajar arpusan namara kat kum ka notification hang tu de kalau pau syai haka silang number 27 de kabato syai hang tu kalong ba employees under government authority kabla ai bracket ru casual contingency employees kau buat contingency kau buat kamshim don apa ka budget dan rai bahak hiban comply kat kum kam minimum wages jong ke labor department di ita ilong ijing dawa ga jongi ba lada nakalian di sarkar kam a shoy ka government la ne kampen biang shoy ka ba ka jing function ya jong ni ka mau pat sinari block hakani ka office ka batumai ni nampat sya balai ba sa penlong ban mi upai ba hadu kan neru kadaw kolong ba ni expect bakandon ko communication na kalian jong government nalore ka bangiru ngi klemlek daka ngi klemlek tang daka met den re ka bangi dara ru daka city den re haka jaka ka bangi ngi expect ya kata kawan penbanda ka daka program bakila fix mentagas ngi ban pli ya kanika office ka batamai pi kani si benta ka di kawai ka ba sumusi namara haki babun di bentahi na kaliang jong ka sarkar ka juyi trailang berkisnong de haka bede bakani ka benta ru kalong ba ikan mau ba gitu kisna haka ba na kaliang jong ka sarkar ka wat ya ka jaka nadu kihe kilendan kiwan shani man lagas ni ban ya syong ban ngi kumno bangin chop out ya kani kanang ba na kaliang jong ka CNRD department kan yo ya ka jaka tenrai menta pa kalong bakta ya ka perkar ka perdan jo kinong syong kalong ya ka attitude ba tang namar bakila ada bio ya kata ka jaka na du na maharajar kan yo ban menta bakin play ba kinom khen briu lane kinom khen snap show ya kador barcelona ba haba kim khen snap ya kador barcelona kamot kim khen snap show ya ki stakeholders lekinong syong om tang ya ka syong mo far ka joy tenrai ka apply ru lani kalong ru ka message na ka benta kinong syong jong ka jelahi berkoi di karai jong ka syong hi kalong ba hadu baga government kan yang ya ka response daga jingtho bar hadin ya ka bangilayo ya ka response ni ka jubab daga jingtho tingi ha ban lumbiang ya ka dorbar namar kani kamde ka property tang jong urang masyong den ka di ka property jong kinong syong jong ka syong bobat de long ya ka no ka kam lane ya ka no ka kam ka bami kalong ba ni ha ban sha ya kamat jong ka dorbar de ai bo upai ba lada kata ka shiti lane kanu karai ka baka sarkar kan ai lada kawan ra ya ka jinghun na ka benta ka jing angnu ka jong upai ba de nakalian ka jongi ngin khang snong biang sa sisin nginuan ban ya thakti hang ne ban pleno ya kanika mau pasien di permanent office halo pertama
Nyirawa, 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 Nyirawa. Halo. Kira kalau kecil kerpat, ya, pai ba, bawa nompat yami, bawa nompat yaki, di song-song anai.